Baba la owafika wazoganga ezibeni lo baba lo thuse Fred ngoba ngeke imdaluleke igama kodwa ngicabanga ukuthi nawe uyasibona lapha ekhona akuchazela abantu ukuthi wabonani mawufika phezulu kweziba Nibingeleleke lapha ababukeli lapha kwenquthu 18 TV sibona la lezi inkukhu zihlele ezansi kweziba right sibone ezimbili hawu phazima kwesi siyadilika lenye iyaphansi sekuvele enye futhi esihlahleni shusa ezingaki sezintathu sekuyiqhude leli belikhala sekuyizikhukukazi ezimbili zinjani lezi inkukhu zimnyama lezi inkukhu ikhandela ngiphatha cishe kwaba usuku lonke ngosuku lonke nasebusuku because ikhanda lakho ngalibona ukuthi alifuni igrandpa ngeke izenze lutho abantu esabafica lapha emphumeni kade bekhulekile abayibonanga yonke lento le abantu nje bayimoshile le ndawo benza yonke into abanye baphalazela kusiziziba abanye banquma inkukhu bayibeka khona awusazi no 45,000 ozama lesithwalo lesi wageja ke mayitshela ukuthi uzofika cuphe bese kushona abantu useFriday la khona bayamazi abaningi esimdalula ngithi mina akabuyele kothatha lezi zinto zakhe sibone ukuthi uzobuya akabuyele